Yabona kuyothi makushaya 2026 noma 2030 awona ikhephi sabusukuyona cold drink ithenge impela ngoba isukwenza nje ama cold drink angena ngqondo namhlanje. Hey sanibona bakwethu ninjani? Sanibona nonke. Lokho nabantu laba ngibona ukuthi camera sicalile. Hawu sanibona bakwethu inyanga YoMpedi inyanga seguli 131 Manchester Johannesburg CBD. Umuthi ngama product wenyanga YoMpedi TV. Hey, wenyanga YoMpedi lo, not TV lo. Nyanga YoMpedi. Make sure ukuthi uyahamba uya at the market building. Office 05 noma 538 ila office yami khona la kuphatha imithi yezinyo, imithi yenyawo, imithi yokugeza, imithi yokufutha, gambling perfume, power 1, power 2, lento ngibala sikhona phaya. Uma uphethwe isifulani ulunywe into yasebusuku leve zabantu imbobo enyaweni akuhambi kulanda leyo uzosizwa. Uma unento ezihamba ngaphakathi kwena kunembiza lapha elinde wena ukuthi ukwazi ukuthi uzosizwa. Hawu ngisekhulu manje siyabonga makhosi. Mkhulu baba kunjani? Hawu siyabonga kunjani kuwena? Hayi mina hleze ngijabulile ukuba nawe manje. Yeah. Namhlanje okwamanje angeke ngikubuze. Okay. Mina okwamanje ngizoke ngithi nje umoya uthi ukhulume ngani nje okwamanje. Yabona namhlanje umoya uthi nje ayikho ngabafazi amadoda. Abantu ezindle amadoda. Hawu abantu abadinga imali. Uyabona bakwethu ake ngithi abafazi badinga imali but abafazi bayasogola. You know South Africa abekho abantu abahlupheka ukudlula umama. Bakhulisa ingane ezu4, ingane ezu5, ingane ezu3, umuntu eshiwe indoda. Kodwa ngithi kuwena mawami namhlanje ngintroduce kuwena i-cut oil. I-cut oil namhlanje oba ngi-introduce kuwena ngithi kuwena ngifuna uze kwinyanga YoMpedi Mkhulu uzolanda i-cut oil. I-cut oil mntana ekhehla ngayiyeka mina ukuthi nginikeze abantu because of ibinga respond ngokufana kubantu. Kuthi elinye ikhehla leza kumina leza la. Lathi Mkhulu kanti i-cut oil kungani waye kuyisebenzisa. Ngithi kuwena Mkhulu bengikwenda African Bank, ngikwenda iAbsa, ngikwenda iFNB. Wonke lamabhenki ongasuka qabanga athi bekungena ukuthi ngena loan khona. Athi bengiphelile khehla. Athi uyazi ukutshela ukuthi leya cut oil yakho yangisebenzela enye into eyisimanga. Manje ngithi kuwena namhlanje ngibuyele kuwena mntana sekhaya ngikhuluma nawe ngithi kuwena awuzame nje imali engani 2000 rand. Wena umuntu ukuyigolde iserious awuqola ikhadi lakho lamafutha lawo. Lamafutha akwazi ukuthi akwenzele imanga. Hawu inyanga YoMpedi namhlanje bengithakatha. Namhlanje bengithakatha. Ngithi abantu abadelelayo abangayekwa. Hayi mina yamshakela. Ngisho ngikuma nokuyimaje khona into ngimshaya. Ngimshayile umuntu. And abantu ndabashaya. Ngishaya umuntu ukuthi nakusasa eyazi ukuthi omunye umuntu uyahlonishwa. Ngisho njalo nje siyabonga makhosi. Hayi sibonge Mkhulu. Hayi kuyazwakala. Mkhulu mina ngiyakuzwa mawukhuluma. Ngathi ukhuluma nenhliziyo yakho. Awuzweke. Ingakho ngithanda ukuza lapho. Madoda. Hey. Kunabantu abathi banokugeza ngomuthi wemali. Yeah. Sike sakhuluma ngomuthi wemali ngaphambilini. Yeah. Kodwa khona umunye umuntu engamuzwa athi ugeza ngomuthi wemali on a full moon. Awuchazele Mkhulu lapho ke ngicacelwe nje. Geza ngomuthi wemali on a full moon. Into enkinga ukuthi abantu abamnyama abanakile ukuthi thina siyabantu, thina siyimvelo. I don't know how can I really put this. Thina siyimvelo. Abantu abayenza geography esikoleni they know, abantu abayenza science they know ukuthi thina siyabantu siyimvelo. And thina siyabantu sabanemvelo. Whatever thing of which iya reflecta kumvelo, it reflecta thina, but abantu abayazi lento leyo. Uma umuntu we become so ignorant in a way yokuthi asinaki things of which are happening around us. Yes, we don't. Uma siyabantu we must make sure ukuthi sinaka whatever thing ezakalayo. Uyazi kwelinye ilanga ngomunye unyaka imuni ya change yaba red, yaba orange, yaba amakhala amaningi. Leya imuni leya ngabajele ekhaya ngathi khondizala lapha yana. Ngibheka nje ngithi ngathi khondizala lapha yana. Wathi kokwami hey ungabuki into ezabathi khondizala lapha yana. Isho lento le kumina emoyeni. Le muni yayihalf yawu banana
ngathi khondizana ngalomuntu khondizakalayo ya round le moon ya round yaba red yaba orange kangathi yashintsha amakhala wonke kwangathi bonakala abantu ngaphakathi ngathi yabona lento le ngendlela ebonisa ngayo la kumina emoyeni kuyasho ukuthi this year siba nabantu abaningi abazofa. I remember it was mainly rightly before that year ye corona izoqala ukwenza lezi phithiphithi yazethu ene kwathi unyaka loyo kwashona abantu abaningi ngendlela esimanga isho lento mina ngaphakathi. So thina sabantu abamnyama asithande kunaka izinto zemvelo. Ilanga kumele unake, inkanyezi kumele uzinake, inyanga kumele inyanga uyinake ngokwayo ukuthi kanti lento liyakwenzakala ini. Akikho lapho ngila whenever kune full moon umthetho akumelanga ukuthi ulale nomfazi wakho. Mkhulu uthini? Try to Google about this, try to read about this thing kuma Kemetic religion awakudala, ancient religion of Africa. Uma imuni ifull akumelanga ulale nomfazi wakho, because that is where uNkulunkulu noma umdali wakho esuke restore impilo yakho. I always preach this enkonzweni. By the time uba the full moon abathakathi kulapho nabafunga ifungo ezimbi, because wena ubafuna uvala wena umuntu, because they know ukuthi uma kune full moon ila bona izinto zikwazi ukusenzeka kalula fast. Uma ufuna ukuthandaza thandaza kahle on the full moon by 12 o'clock. That's where into zakho zizokwazi uqhaqha khona zikwazi zigijima ngakhona. So mina ngithi kuwena I'll teach about this kahle ngelinye ilanga. Mina ngithi kuwena uma umuntu thola lo muthi ugeze nawo on a full moon. Thola lo muthi wemali ugeze ngawo on a full moon. Lo muthi lo ubiza nje imali engange 6,000 rand. Thola lo muthi lo ugeze ngawo on a full moon. I repeat, on a full moon. Impilo yakho ayisafana izolo. Yonke into yakho izoqwala. Akuna umuntu ozokwazi ukuthi kumosh. Yonke into yakho izoqwala. Le bank lakho lithe 0 elinamehlo ngaka awu2 futhi kushoda mhlawumbe u0 omunye side. Njengoba mina nginamehlo awu2, mhlawumbe futhi kushoda u0 abanye futhi awu2. Iyoshintsha leyo nto leyo. Uyazi mina ngifuna uma umuntu usezenyanga YoMpedi Mkhulu, uma uthi awuna nix imali, dinga at least uthi anginamali but 100,000. Ithi Mkhulu anginamali but 100 yona nginayo. Ungathi awunamali. Mina ngifuna umuntu ono 100 endlini. Umuntu ona something like 500 ku bank. 100 nje endlini. Endlini 100. Ile gade ukuthi anoma endlini ukwenzakala ini. Siyawasigijima sinseo. I want something like that. Dawa bamfonela ngithithi. Afune umuntu eziningi. Geza ngale likhambi on a full moon. Woza kumele imali engange 6,000 I'll give you lo muthi lo. Lo muthi lo uma usebenzisa unamasiko serious. Uma lo muthi usebenzisa, mawubona nje full moon ugeza lo muthi lo. Awugezi ngawo uma ilanga liphumile, awugezi ngawo uma inyanga iwu-half noma banana noma iwugodo. Thola full moon uzokwazi usebenza ngawo lo muthi lo. Uzumbuzo khehla, uzumbuzo uphendula abantu, uzumbuzo. Hayi, mina Mkhulu ngiyabuza. Hayi umkhulu wethu ngathi nesikolo sikhona. Yeah. Ngiyamuzwa kodwa. Hayi, athi ngiqhubeke mina njengoba umuntu nje ohlezi enemibuzo. Yeah. Mkhulu, Baba. Yini isithwalo sebhafu? Okay. Sure. Umbuze into manje. Umbuza ngebhafu ukuthi ibhafu lokuqala ugeza nefumu usuyajika futhi umbuza ngesithwalo sebhafu. Sure. Yeah. Yabona uma sikhuluma ngesithwalo sebhafu. Now we are talking about African spirituality on higher level. You know, I want to talk about this and make things clear for abantu. Last khuluma ngebhafu, ibhafu lakhona umuntu kumele afike mina ephethe imali. Hayi to Bob. Fika kumina uphethe imali. Fika kumina ke uphethe imali. At least umukhala kana ngo 50,000 noma 80,000. Amunye nawe yeka kehla kulokhu yeka. Uzoba nebhafu. Leli bhavu leli uba ibhavu lensimbi. Ungithengela ibhavu lensimbi. Uma uqeda ungithengela ibhavu lensimbi, ngizokunika into.
Le nto ezokunika yona uzoyibeka le nto ekhehla uyifakile ibhavu leli. Uma uqeda leli bhavu uma uhlale emarentini mhlawumbe une-drop noma unani noma una something lifake nalapho libhavu. Uma uqeda ukufaka leli bhavu leli ngiyaqela I repeat again ngiyasho leli bhavu umuntu omdala ulivale ngendwangu emnyama lingabonwa umuntu. Umfazi wakho umtshela ukuthi inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti uthe leli bhavu alibonwa umuntu. Isithwalo lesi isithwalo sebhavu. Lesi isithwalo sebhavu once umuntu asibona siyaphupha. Yinto ekumele ubone uwe wedwa. Leli bhavu umusuka la sifaka lento lesirepe ngendlela esimanje ufike ufaya ngale. Uma uqeda la sikhuluma ngemali khehla. La sikhuluma into zemali, asikhuluma into zodlala, sikhuluma izinto zamahlaya, ukuhlekisa abantu, ukujabulisa abantu. Asikhulume ukuthi la uphethwe ilumbo. Umphethwe ilumbo musungitshela awuhamba awugijime the market building. Gijima nje the market building. Ikhona imithi yelumbo starting from 200, 300, 400. Imithi yalapha ayikho imithi efika 5000. Imithi yokubuyisa indoda lapha the market ikhona. Uthola imithi yokubuyisa indoda obiza ibalenga nge-2000. Mufuna ukubuyisa indoda ke ngenamsebenzi. Idlise ngemithi umuthi nje 1.5 uyathola umuthi lapha at the market building. Umudinga la mina ngunika umuthi wokubuyisa indoda nge-4000 rand. So last minute zokudlala sikhuluma serious. Leli bhavu uzolifaka khona ibeke. Uma uneroom ke wena enhlanhla ke le room ifuna ovele nje uyikhiye. Uma uqeda uma uyolanda into zakho, uma uyolanda ikuthwa kilinda sokuthi impotsa hawo uvela umnyango lo bese ungene ngaphakathi bese kuqula ingoma. Le ngoma khona ingoma kacha khulacha uzothi wariyo velo yala majumpele ku wariyo yeli yala lama kumpele zokunika ingoma yakho ukuthi uqulane uthini wenzani. Le ngoma le ukubonga le nto zabithola nalapha. But I repeat again, lesi sithwalo sebhavu once sabona umuntu siyaphupha and ibhavu yayibona ukuthi kangakanani. Ndakababa usazophila wena. Yabona la usazophila ngoDecember ngiyasuka la eNingizimu Afrika, ngiyasuka la eGoli, ngiyaphuma South Africa nje, ngiyanyuka. Mangiqeda ukunyuka ngivele nje ngibuyela futhi ekhehleni eIndia. Mangisuka nje la ngibalisa se-Egypt kuyimanje kumele ngizilungise ngenze into ama-COVID test wami nani because of kunenkinga la kulamazwe ngaphandle. Ngimisa ama-passport ami nama-visa ami yonke into ngiyaphuma nge-Egypt. Mangisuka e-Egypt ngibandise e-India. UDecember wonke mangizovala la nge-20 something ngizabe ngivalela nje ukuthi ngiyahamba. Mangibuya la ngiyobuya futhi ngezinye ithwalo ezinzima. Khuluma namkhehla makhosi. Hey, khehla ngiyakuzwa. Asivele sesivala. Sithi nje kaphupi nje. Lana bathi umuntu mase kuthiwa akahambe iyahluphe kakhulu. Suka sekwenzakalani? Akahambe siyahluphe kakhulu. Umuntu akahambe siyahluphe kakhulu. La khehla sikhuluma ngabantu, sikhuluma la ngendoda la eyashada umfazi. Umuntu ukushada umfazi lo mama lo abantu ufuna izahlelo. Lo mama wabantu bekuyi principal. Athola ubhuti nje ulingana ubuhle kanje. Athola ubuhle eyuniform enentshebenyana emastashiyane esayidini wathi ayingeke. Uyazi lo mfana lo ngiyambona ukuthi ngathi amathamba akho asase soft nyana ucina uzokwazi ukuthi enginingi ngikhona likhehle ehlala nayo. Mama lo abantu alahlile kaphila naye besimceda ezini asitholele ubuhle. Hawu ubuhle ngene emfazini wabantu ejalisa ugogo emshaya ejalisa ugogo eshaya ugogo kathi hawu ngani yama la ugogo woza athawu ebuhla woza gogo athi woza meqeda after something like 3 years ubuhle seqoma sesishele intombi uyayicoma intombi yamqoma mama lo abantu uthi ubuhle amfaka iring afana nomkhulu ucela mfaka iring. Lo mfana lo usekhohle ukuthi uyazi lo mfazi lo uyangilungisela afaka ubuhle isikole ubuhle bene company production njengoba ubona ine production engaka ushuthi inyanga YoMpedi Mkhulu nemali zakhe.
hawu beqede imali zami kanje ubuhle bayiseba nemali isalukazi sabantu siphelelwa yini siphelelwa imali manje sesipensionini adla imali kagogo yonke something like 4 million beqede ukuyidla yena ubuhle sekathi ugogo ngifuna manje ukudivorce basethi manje ngifuna ukudivorce uthi ugogo lo akashonephi uclaima umuzi edabu story wakhe lo gogo lo seseyiprincipal akithi so bayisikhuluma ngabantu esebehluphile emhlabeni ngabantu abagqilaza obaba bethu nomama bethu le ntombazana wayithola ungena umuntu driver ama-truck wayise UJ yafunde UJ mifike UJ isithwa labaya bafaka ama-specs meqeda wena ngoku driver ama-truck usuphethe njena igawutu udriver ama-truck uphethe ile nto lokuthiwa ngazi kuthiwa yile litshe lelihlala abantu bathi umuntu unawathi stone la ngaphakathi ayikho goldstones yeah lama goldstones nama blackstones nama umuntu nento la ngaphakathi le nto le ibhlungu when driver ama-truck usufeed ama-truck le ntombazana uyithathile ibingenabazali ibingenabani usuhlala nayo la kwakho udlule kwakho umuzi ubhadala something like 23,000 or 22,000 yearly lapha e-UJ school fees yakhona phela sifundise phela babasisosiwe esikoleni yearly umuntu yakhona umbhadala mhlawumbe ikole idurayo lapha ekuthiwa yinevet imali yakho iyabiza then umuntu umeceda usethi akasakufuni mina langibora likhehla langibora lenza so umuntu onjalo umuntu osehluphile ngithi nje kuwena umuntu osemakhaya zama imali engane 25,000 noma uzame nje imali engane 30,000 usezise ubuhlungu kakhulu menje ngasamdlisi hayikhehla samdlisi musuku umdlisa ngeke ngamdlisi asimsebenze ahambe ayolwisa amadabu uyisomkhulu angifuni ukukhuluma ukuthi uyoba njani ngayo ngithi nje akahambe ayolwisa amadabu kobani koyisomkhulu ngoba lo muntu usedivorce ngoba sikabona ukuthi wena saseyilutho usethi yo mina angeze ngizwa nogogo but mnikeza imali yangasho ukuthi ugogo yiloko unganyayo YoMpedi ukuthi segoli siyabonga siyathobeka bakhosi